Ruben Amorim mu kiganiro n'itangazamakuru yemeje ko 100% witwa IT Bayindil ariwe ubanza mu izamu mu gihe Onana yamaze kujya muri Trabzonspor mu gihugu cya Turukiya. Ubwo zamu wanje Sin Lamens ubwo nawe Sin tuzambona mu Misiri imbere, ariko Amorim yemeje ko witwa Bayindil ariwe ubanza mu izamu kuri iki cyumweru. Yanavuze yuko competition yagutse ngo abantu nibatekereze ko Sin Lamens yaje guhita umunyezamu wa mbere. Yavuze ngo competition irafunguye hagati ya bombi, ariko yemeje ko ubanza mu kuri iki cyumweru ari Bayindil, yabyemeje na kwijana. Manchester United irakina uyu mukino. Mutaramajyaga aririmba ngo ubuzima buri imbere buteye amatsiko ko reka turako bizagenda. Ubwo andi makuru nuko Matheus Cunha, Diego Dalot, Mason Mount ntabwo bahari 100%. Cunha, Mount, Diego Dalot ntibari kuri uyu mukino, gusa Mazraoui yagarutse. Lisandro Martinez aracyari hanze nk'ibisanzwe. Musaire Mazraoui azaba ari kuri uyu mukino. Mwene ya 13 indi ni ya 9. Ibibazo bihari ku ma equipe yombi. Ku mutoza Ruben Amorim yavuze ko Matheus Cunha ari gukora ibishoboka byose ngo agaruke vuba, ariko atakizeza abantu ko ku munsi wo ku cyumweru yaba hari. Kuri aya ma equipe yombi agiye gukina, imwe ifite amanota 4 indi ifite 3. Ziri mu cyiciro kimwe. Navuga ko ari kimwe. Ariko hari igitutu cya Manchester City cyo kirumvikana mu buryo bubiri. Naya Manchester City nziza Man United yarayitsindaga kuri derby cyane. No mu nsinzi nyeya nka 7 yifitiye umugabo muri Premier League bitwa Amorim, harimo ya Man City yatsinze. Kandi nabwo yitsindiye Etihad. Hari uburyo rero mbona ko Guardiola ikipe yitwa Tottenham n'ikipe yitwa Manchester United zimubasha. Nawe ajya zitsinda, ariko we nazo zikamutsinda cyane, ziramubasha. Gutsindwa match ya gatatu mu mikino ine na amanota 3 kuri 12 na Siri. Kugira ibyago Liverpool ikaba yatsinze umukino yagize 12 very likely kubera Burnley, ukagira ibyago Arsenal ikaba yatsinze umukino ikagira 9 ukiri kuri 3. Attention bizaba bigusaba imikino irenga 4 kugira ngo basubirane uwo mwanya. Uri kuvuga ubwo Liverpool nayivuze na Arsenal nyine nyo. Biza nuko ngo kugira ngo byibura igira amanota na Chelsea yo yanganyije umukino wa mbere ikaba yatsinze umukino wayo nayo ikaba ifite amanota 11, wowe ukiri ku manota 3. Shana size ikipe ntabwo ari ikipe zipfa gutakaza imikino zigitakaza, wavuga ko zibuze gutsindwa imikino ine gutyo bira mipango, wowe utaratsindwa undi biragoye. Ine bo wasigaye uri murasigara cyane, kandi tukiri kuri journée ya 4, kandi nawe ufite kujya Emirates muri yindi weekend cyane. Kandi twabonye Liverpool yongera gutsindwa uretse match ya Nottingham. Liverpool yongeye gutsindwa umukino irimo iratwara igikombe, habura gatoya match ya Fulham, sibyo? Match ya Fulham yongeye gutakaza, hari amanota nka 12 mu buryo buri official itagitwara uko bigaragara kizagitwara, habura gato nibwo yongeye gutaka. Mbona rero igitutu Pep Guardiola bagomba kucyumva, kuko nubwo hakiri kare, ariko mu byukuri bibaye bigusaba kugira ngo utsinde imikino ine, Liverpool itsindwa cyangwa Arsenal itsindwa cyangwa erega imwe muri zishobora no kuzitsindwa, birashoboka. Ariko se bizaba ku ikipe eshatu icyarimwe zose zitakaze, Chelsea itakaze, ese wowe urishuwa ko Arsenal itakaze, Liverpool itakaze. Wowe urishuwa ko noneho bibaye bimeze gutyo, ibwo niyo zose zabitsindwa byaba wowe waba utaratakaza undi. Ahangaha afite na 3 adafite igisobanuro, nayabura inkoni ishyushye. Igitutu kirumvikana, arimo aravuga rwose kirumvikana. Kuri Manchester United yo mbona ne kipe igitungurana ku makipe makuru, nka performance yayo yagize kuri match ya Arsenal mwarayibonye, performance nziza regardless ya resultat. Ndanabyiteze n'ubundi kuri match ya Manchester derby kwishobora kugira performance nziza nk'iya, kandi Manchester City nayo ntabwo iri mu bihe byiza. Ku cyumuzamu wenda n'abandi bakomerezaho, ku cyumuzamu ho birumvikana umutoza yabisobanuye, nibyo n'umukino tureba mu hazaza he, ariko ni champion nshya, ni umukinnyi mushya muri equipe waje nyuma, tutakoranye pre-season. Kuri match nk'iyi rwose mbijeje ko Altay Bayindiri azaba ari mu izamu n'uzakina. Hanyuma nyuma ya match nk'ebyiri eshatu nanone mbijeje ko bazarwanira umwanya. Ni ikintu yasubije neza cyane kuri Bayindiri.
nubwo ari imikino itaragenze neza ariko noneho ubona ko ufashe amakosa yakoraga mu bihe bitambutse nko mu mwaka ushize w'imikino n'uyu munsi harimo itandukaniro. Ntabwo nanone baba ari menshi cyane ku buryo umukinnyi yaza aturutse muri shampiyona y'Ububirigi ngo ahita amwicaza ako kanya. Kuri match ya Fulham ntabwo ayo makosa menshi. Kuri match ya Arsenal igitego yatsinzwe avuga ko habayemo n'amakosa ariko nyine nanone babara kubushyiraho uruhare rwe, ariko turebe ko icyo yasobanuye experience burya uyigereranya bite n'abantu barimo kugereranya. Kuvuga ati experience ya Deus ni ya Edison muri iki kintu ushobora kuba yirusha uyu biteye igihe ndahamaze. Ndetse ko experience ya Premier League uyu mugabo Premier League arayizi, agameze nk'umukinnyi wavuga wa shampiyona iteno muri eshanu zikomeye ku isi. Ariko bayindari imikino ya Premier League yafashe, hari pressure mu Bwongereza azi, niyo bande tushoye ndo kuri match nk'ingi match derby Sugamira bagiye kwicaraho aramutse ahicaye ari mu kibuga bwo nawe ntekereza ko ni match derby ya mbere agiye gufata. Ariko uyu mwana nta gaje ari wa munyezamu nko twavuga ngo Emiliano Martinez yabare winjiye umunsi yari byo mwizamu, iyo abadi na rumare winjiye umunsi yari byo mwizamu bahindira asigaye hanze. Ikintu gihari muri none nyezamu so kwa Manchester nabo kugirirwa icyizere no kukibarimo nabo bakakigirira. Nkundi uje ni mutoya amakosa ashobora gukora ushobora kuyiteranya no kuvuga ngo ntaramenyera ukabyumva. Uyu yasanzwe urwego rwe nirwari rwiza arimo rubakirwa icyizere n'umutozo uyu mwaka. Ibyo ngibyo wamwumva igihari kubanzamo Arthur Bayindi ntekereza ko atari igitekerezo kibi kuri no match ya Manchester derby. Kuri Manchester City cyane bari nerekezaho kuko ni ikipe twabonaga nk'umukandida wa shampiyona mbere yo kitangira. Ubu tukaba tugiye kuri jone ya kane dutangiye guhuzagurika mu mivugire. Tugiye kuri jone ya kane tuvuga tuti United iri imbere irayirusha rimwe, bagiye guhura uyu mugabo amaze gutakaza match ebyiri zikurikiranye. Rimwe niyo babwira Pepe ngo ave mu Bwongereza ritoragure mu nzira yagera Nyarugenge ataritoragura. Aho bayatasora aho hazi ntabaho. Yatakaje match ya Tottenham Hotspur, yatakaje match ya Brighton Hove Albion. Reba imvuna afite z'abakinnyi tuzi ko batazamufasha. Mufite Rani Sheriki, mufite Marimush, mufite Phil Foden, mufite Savinho. Saba kinyamo ngo tuvuga ati nite bashaka kujya guhindura n'umukino. Umwe muri bo. Ikindi muri imikino ibiri Manchester City sinzwe bwabushongwe n'ubukaka bwayo ntabwo nabonaga mu maso yabo. Kwa kuyobora umukino, kwa guhereza adversaire akazi no kugutinya no kugarira. Ukuvuga ngo sitari ukuntu yatsindaga igitego ho myaka nk'ibiri ishize ngo dufashe no season nira tukabikura gusubira inyuma gatoya. Hari ukuntu wose ko yatsindaga igitego ukagenda ugakina kudefanda gusa. Uyu munsi sitiratsinda igitego yo bakayihiga bakayibonamo bibiri. Ibyo nabibonye n'amaso yanjye ku mukino wa Brighton Hove Albion. Giratsinda igitego bikajya ku minota 60, ikipe yakora remplacement eshatu zikaza igahindura match bakayikubita comeback ibitego bibiri. Wisiti uyu munsi utabasha kudefanda ngo natakira icyayi w'ikipe ya Tottenham Hotspur ikabikora neza gukurika gusanga Etihad ikagutsinda. Buriya iyo ubanye n'umuntu igihe kinini hari ikintu ubuza ashoboye n'ibindi adashoboye. Mu byo mwashinjije Robben Amorim mu byose cyangwa se ibyo twamushinjije byose ni umugabo uzi gukina match nkuru, azitwaramo neza match nkuru ashaka itsinde ayitsindwe. Ikijyanye na performance aba ameze neza ku kigero yenda no kurusha no bakinaga byambutse cyangwa se yatsinze cyangwa bananganye. Ariko nanone ubu nawe performance nta kintu bumufasha. Urumva Manchester derby impamvu natsindwa umva na series ukiri ndavuga se ni muri ni match enye arabakinye match enye atsinzwemo match ebyiri. Ngera kuri Man City, ndacyari kuri Man City sindajya kuri Man. Nani mvuga wenda icyo ushobora kwita nka Felix ishobora kuzaho kuno mukino. Manchester City mu bwiza bwayo no mu bibi bwayo gutsinda United birabigora. Ariko no mutoza ufitwe na Manchester uyu munsi ni umutoza n'amanota yagiye akusanya dose bigurutseho, harimo amanota yagiye akora ku makipe akomeye. Mwaka ushize yafashe 3 y'ikipe ya Manchester City arayatwara. Harimo inota rya Arsenal waryibuka iryo nota rya kimwe hari donc ari ukuntu afite yitwa neza kuri aya mayikipe. Mu ndebera mu buryo bw'imibare
Nepo na Adelan mu buryo bw'imibare stade irakira ibihumbi 6 kuri iki cyumweru. Stade Yohan Cruyff Barcelona ikipe FC Valence. Ese imibare mu buryo bw'amafaranga barinjiza amafaranga anganate barahomba amafaranga mu buhe buryo ugereranyije nawe basanzwe binjiza muri rusange. Match ya mbere mu rugo Barca irayikinira kuri stade rwose ingana na Kigali Pere. Kwanza Kigali Pere na iruta kwanza kugira ngo abantu babyumve neza. Hanyuma yitwa Man City, Phil Foden, Kusanov, Rico Lewis, Nico Olele, Savinho, Mateo Kovacic na Josko Gvardiol bashobora gukina uyu mukino kuko bameze neza nubwo atari 100%. Hanyuma Donnarumma ashobora kubanza mu kibuga ubwo nuko reba ko Pepe azabyanzura n'abatoza biwe, gusa yabari match ya mbere Gianluigi Donnarumma. Ku rundi ruhande Ruben Amorim mu kiganiro n'itangazamakuru yemeje ko 100% witwa IT Bayendil ari we ubanza mu izamu mu gihe Onana yamaze kujya muri Trabzonspor mu gihugu cya Turukiya. Ubwo namuzamu wanje Sin Lamens ubwo nawe Sin tuzamubona mu Misiri imbere, ariko Amorim yemeje ko witwa Bayendil ari we ubanza mu izamu kuri iki cyumweru. Yanavuze yuko competition yagutse ngo abantu ntibatekereze ko Sen Lamens yaje guhita umunyezamu wa mbere. Yavuze ngo competition irafunguye hagati ya bombi, ariko yemeje ko ubanza mu kuri iki cyumweru ari Bayendil yabyemeje 100%. Manchester United irakina uyu mukino. Mutarama ajyaga aririmba ngo ubuzima buri imbere buteye amatsiko ko reka turako bizagenda. Ubwo andi makuru nuko Matheus Cunha, Diego Dalot, Mason Mount ntabwo bahari 100%. Cunha, Mount, Diego Dalot ntibari kuri uyu mukino, gusa Mazraoui yagarutse. Lisandro Martinez aracyari hanze nk'ibisanzwe. Kuri Pep Guardiola muri iki gihe mfite impungenge zikomeye cyane kuri rotation ze. Zinyuranye cyane na rotation yakoraga mu myaka yindi yari itambutse nka 7 cyangwa 8. Biranyuranye cyane. Binyuranye muki Manchester City ifite umubare w'abakinnyi benshi bashya. Manchester City ifite Ryan Aït-Nouri utanahari nawe mushya. Ifite Gianluigi Donnarumma umunyezamu mushya. Ifite Ryan Cherki n'umukinnyi mushya. Ifite Tijani Linders n'umukinnyi mushya. Ifite who else? Ifite Oscar Bob yaramaze igihe kinini yaravunitse nawe ni nk'ahari mushya. Ifite Abdulkadir Kusanov ntagaracira imikino myinshi ku buryo nawe navuga yuko akiri mu gihe cyo kumenyerana na groupe mu buryo bwagutse. Ifite James Trafford n'umukinnyi mushya. Abakinnyi hafi 6 bashya. Nushaka kuyona na Marcus Bettinelli baraba 7 kuzamura. So Manchester City impamvu rotation yahoraga iyorohera mu gihe cyatambutse, Pep Guardiola yari afite groupe ngari kandi yaguze mu gihe gisa nkaho cyegeranye. Uriko groupe yashyizemo mu 2017 ashyiramo ba Bernardo Silva, ashyiramo baza basanga ba Riyad Mahrez, baza basanga ba Leroy Sané, ba Raheem Sterling nabo babasanga aho ngaho, ba Kevin De Bruyne, ba Ilkay Gundogan basanga aho ngaho, ba Kevin bakawuka bari barahageze mbere nabwo muri 2016 baribuka uburyo iriya groupe yubatse iragenda imara igihe kinini cyane. None kubera ko yari y'abakinnyi benshi babahanga byoroheraga Man City gukora rotation zose zikayihira. Ko Pep Guardiola ashaka kugira sezo akicaza Leroy Sané, indi sezo agakinisha Leroy Sané, akagira sezo agakinisha Raheem Sterling, ikindi gihe ukabona akinisha Bernardo Silva. So Pep Guardiola yagiye abikora no kuri ba Aguero, ba Gabriel Jesus, ba Phil Foden, buri wese yagendaga mugendera iminota. Ariko muri iki gihe ugiye kureba iyi groupe ni abakinnyi benshi bashya kandi bavuye hanze igihugu cy'Ubwongereza. Therefore Manchester City ntago izi sa Pep Guardiola rotation zapfa kumworohera kuko abo bakinnyi baracyakeneye gusobanukirwa system y'100%, baracyakeneye kugira fitness yahagije n'imbaraga zihagije zisabwa kugira ngo muri Premier League uhozeho. Aracyakeneye
ko bano bakinnyi nyine bumva Premier League bakanayisobanukirwa. So therefore kuri Pep Guardiola ibisubizo arabifite, ariko ntabwo biri ku rwego rw'ibisubizo yahoranaga mu gihe cyashize. Nushaka kujya kuri poste par poste mu myaka yatambutse urebe uburyo yashoboraga guhindura groupe, urasanga ari karite kuri karite, karite kuri karite, karite kuri karite. Si byo siko bimeze ne Paul? Ni Rodri, ni Fernandinho, ni Gundogan, ni David Silva, ni Kevin De Bruyne, ni Bernardo Silva, ni Riyad Mahrez, ni Raheem Sterling, ni muri ubwo buryo. Ni Erling Haaland, ni Julian Alvarez, ni Jack Grealish ndafatanya nabo ba Raheem Foden amuzana ari uwunganira Raheem, Riyad Mahrez, Karim bagafite Tracy nyinshi. No muri defense turibuka igihe afite Aymeric Laporte, afite Joe Stones, afite Ruben Dias, afite Nathan Ake, aza kongeramo na Yosua Gvardiol. Pe option zari zihari na kanji urakoze cyane. Option zari zihari ari nyinshi mu bihe bigiye bitandukanye. So yengeye kureba rero kuri bano ba Abdulkadir Kusanov, umwana uvuye muri Lens mu kwezi kwa mbere, nkajya kureba kuri afite Yosua Gvardiol nawe ushobora gukina uyu mukino, ushobora kuwukina ariko ntago bikora ko amazi imikino 3 adakina. Omar Marmoush yavunitse kuva mu kwezi kwa mbere, yari yatangiye kugaragaza ibimenyetso ko yafasha Man City, ariko nyine kwera ko iyi group ikinisha igikeneye kumenyerana, igikeneye kubaka iyo chemistry, nago kuri Pep Guardiola gukora rotation nkuko yabikoraga mu myaka yatambutse byapfa kumworohera kugira ngo atsinde imikino nkuko yabikora. Okay, uyu mukino ashobora kugarura Phil Foden. Nakongeraho n'utuntu tubiri. Hari ikintu avuze kuri iyo Sweden haribona atindeho, ariko nyamwara arebye neza cyane icyo kintu yaravuze cyari kirimo ibintu bibiri. Ari effective nini kandi ifite ubushobozi, akazamo na leadership y'abakinnyi benshi. Urakoze cyane. Buri sector wasangagamo muri dere wayobora buri gice, Eida muri nationale yego, cyangwa se na level ya club, cyangwa na level ya club n'ibyo atanga muri club, n'ibyo atanga muri club. Uyu munsi nureba neza Pep Guardiola, De Bruyne nibagiye, uri kumva tukabona Ilkay Gundogan nawe arasohotse, ukabona Jack Grealish aragiye, Kaoka kagenda, usigaye muri icyo gice cya defense wamaze igihe ni Stones, biragaragara ko nawe akeneye kuyoborwa. Nimvune zitamworoheye. Nureba neza n'uyu musore Ruben Diaz bajya baha igitambaro cya captain ari muri meforme. Uyu munsi si yo kwigisha Abdulkadir Kusanov, ari nacyo kintu cyajyaga gifasha abakinnyi ba Pep Guardiola agendaga yintroduce sirita bavanye muri academy cyangwa abakinnyi avanye hanze ya academy arabo bavanye ku isoko, bagafite abarideri baza kubereka bakabatwara. De Bruyne agatwara abakinnyi, Bernard agatwara abandi, Riyad Mahrez bagatwara ba Foden, ku buryo wazanaga umuntu nka Raheem Sterling kubera ubwinshi bwa karite nziza Pep Guardiola afite muri 11 bebeza. Muri 11 nubwo haba ari babiri bacumbagira bagasindagizwa kandi bigakunda. Ubu bigendanye noneho na situation irimo bisaba ko buri wese yitwara. Haro tugera ukabona ko yaje collectif, hari ikibura cy'abarideri, hari ikibura cy'abo bakinnyi bakora ikinyuranyo muri secteur zose. Bigeraho na wa mwana muto nka Jeremy Doku, none sugira ngo ba Jeremy Doku bigenze bite kugira ngo ubone ko bari kugenda bagenda bunyamasyo kugira ngo bajye kugasongera. Barahageze bajya muri situation Pep Guardiola atajya gatungamo umukino, kukubwira ngo ku mwaka wa mbere ntwara nawe witware uvuye muri championnat nk'ingiyi ya za Ligue na za waranyuze muri za Jubilee League, biragoye. Ni ikintu gikomeye cyane. Hacegera kandi kano kamwe konyere gakomeye, nkabanye ko na choice za Pep Guardiola zitangiye kuba ikibazo mu bakinnyi yinjiza na performance batanga bitangiye kuba ikibazo. Pep bakubwira ko umukinnyi ku isoko yazanaga, ku isoko umukinnyi yazanaga ntabwo yamurebaga Amerika imwe, yego yabaga ari Amerika imwe ebyiri, hari nabo zafashe 3 yagiye bisobanura. Kumva ga situation do documentaire umva uburyo Pep yaguraga abakinnyi akiri n'ahandi so za Barcelona Sirito. Uyu munsi isoko ririho n'ama ekipa aganira iryo soko yabaye menshi nafite ijyo utanga. Uyu munsi niba warajyanaga agafaranga kuri Man City, ukajyana iyo parcours y'ibikombe utwara wikurikiranya n'icyerekezo cyiza ubwira umukinnyi ati uyu mwaka nubwo utatwara igikombe ariko undi mwaka wagitwara. Uyu munsi harandaga katira ekipe nka Real Madrid abona atari igihe cyo kwijyamo,
akemera akakujoyininga nubwo ashyiramo close ya Real ariko ako kanya aryohewe na projet nziza, aryohewe n'icyo abona. Uyu munsi ugatwara Josko Vardiol waguze amafaranga menshi Real Madrid yashakaga, twese twamubonaga nk'igisubizo muri defense y'ikipe yose yamugura. Uyu ni umu defenseur yakanye uri gusufura utaribona muri Man City, utaribona none kariya muye muri Man City. Bikwereka iki? Pep Guardiola ku isoko nta kibono washaka 100%. Uyu munsi ari ajya kuzana umukinnyi agasanga abamuriho ni benshi bamaze no kumutwara. Bamara kumutwariza icyo akora ntabwo yakwicara uwo mwanya adafite umukino. ashaka indobusyo. Pep Guardiola ajya kujya ku gikombe cy'isi cy'amaklebe, mwabonye ikintu yakoze. Yashatse uburyo abinjizamo kubera ibintu bibiri Adelari yanagarutseho. Byari ukurwana no kuvuga ngo hari abakinnyi basohotse kandi bakeneye abasimbura, iyo myanya yabo ntabwo ngenda ifite icyuho. Hakaza no kuvuga ngo abo bakinnyi bagene naho bamenyerera hitwa mu marushanwa. Ndabizi Premier League isaba indi level yo kugira ngo umenyere, isaba byinshi. Uyu mukinnyi uvanye muri Ligue 1 plus utarabona kora mu ikipe y'igihugu y'Abafaransa Brero Coque, urashaka ko uyo mwanya wa nimero 10 hasimbura De Bruyne uzo uburyo bamucuze kugira ngo uzamutware. Bamucuriye muri Chelsea, acurirwa muri Wolfsburg, yego ahakora navuga ngo imibare iremereye cyane. Yemezaga ko De Bruyne Citizanye itamwibeshyeho. Uyu munsi rero urazana nka Ryan Cherki utarabona ko rapo ya National Rio yamazemo match 3 muyumuzanyemo, niyo sezo yari perfect kuri we. Izindi sezo yararamukaga ibyandi twagenda gatuvuga. Bivuga ngo abantu nituvuga call up yayibonye nyine muri birabiye n'undi yaraje muri Man City. Yaraje muri Man City byari ubwa mbere byabaye n'inkuru. Uwo niyo mukinnyi ushaka ko gutwara Abdulkadir Kusanov Kikmatovic. Ni umwana muri Lens yaramaze igice cya sezo. Muri Lens yaramaze igice cya sezo. Uwo ni Pep tutazi, wemera kazana Manuel Akanji wasufiye muri Bundesliga gasufura mu mashampiyona atandukanye, umukinnyi wa National y'Abasuwisi udasimburwa, ariko akavuga ngo iyo experience afite muri club na National ndayishyiraho cya kintu twavugaga cya leadership ya Ruben Diaz. Uraza kuba ari mwiza na Stones uri mu bihebye na kuri mu bihebye bamutware. Uyu munsi rero numbwira ngo urazana Kusanov, n'andi ubona Pep Guardiola kimuzana yamushoye muri match ebyiri. Umukinnyi abona yuko azageraho akiheba. Ntabwo nibagirwa match ya Chelsea, uri kumva yatanze pass, yatanze pass, atanga imipira. Nuvuga pass watajyana assist yayihaye Chelsea, yasubije bari inyuma ayera ni Jackson. Jackson niba ntibeshye. Wabonye icyo Pep yakoze kugira ngo amukure kuri iyo pressure? Yaramutwimye neza cyane, turamubura muri za match ntoya nini. Uri kumva, reba urugero rw'uyu mwana mwizamu James Trafford. Pep atwemeje ko ari umuzamu, abona ko none umwana twashye mu rugo bazamuha umwanya, ariko profisi so kuri wo witwa Donnarumma ahita amuzana mu buryo bwihuse.